Ulix, strana 332-333, epizoda 13, Kiklop. Prijevod Luko Paljetak, čita Ivanka Mazrukijević. Bloom je razgovarao sa Johnom Weissom i sav se uzbudio s onom svojom tamno prljavo blatnjavom njuškom i šljivasto plavim kolutavim očima. Porganjanje, kaže on, čitava povijest svijeta puna je toga. Tako se neprestano podgrijava nacionalna mržnja među narodima. A znate li što je nacija? Pita John Weiss. Da, kaže Bloom. Što je to? Pita John Weiss. Nacija, to su ljudi koji žive na istom mjestu. Boga mi, kaže Ned smijući se. Ako je tako, ja sam onda nacija jer živim na istom mjestu već 5 godina. Na to su se dakako svi nasmijali Bloomu, a on kaže nastojeći se izvući ili koji žive i na drugim mjestima. Koja je vaša nacija, ako smijem pitati, pita građanin. Irska, kaže Bloom, tu sam se rodio, Irska. I ja pripadam plemenu koje mrze i progone. I danas, sada, u ovom trenutku, pljačkaju, potkradaju, vrijeđaju, progone, otimaju ono što nam s punim pravom pripada. Govorite li vi to o Novom Jeruzalemu, kaže građanin. Govorimo o nepravdi, kaže Bloom. U redu, kaže John Weiss. Onda se oduprite silom kao ljudi. To je slika za kakav kalendar. Meta za gađanje dum mecima. Ali to ničemu ne služi, kaže Bloom. Sila, mržnja, povijest, sve to. To nije život za muškarce i žene, uvrede i mržnja. I svak zna da je to upravo suprotno od onoga što zaista znači život. Što? Kaže Alf. Ljubav, kaže Bloom. Mislim, suprotnost mržnji.